Настанай ወንድሞቼ እህቶቼ как среди скоростей замедлить свой бег и услышать биение сердца. Расскажи ты мне, снег, как не сбиться с пути и в дороге могли мы согреться. Почему, если ждать не приходит везде? Почему, если любят молчать? Расскажи, чистый снег, как среди скоростей не решать ничего сгоряча. Белый снег, чистый снег, свежий лист января, как безмолвный ответ на вопрос. Если то, что так ждешь, не дошло до тебя, значит просто еще не сбылось. Расскажи ты мне, снег, как среди скоростей замер. በአንድ በኩል ዝናብ ያዘንብብናል፣ በሌላ በኩል ደግሞ እኔ የሚያክል በረዶ ይዘንባል። ጋራ የሚያክል በረዶ ያው እኔም ብቻ ሳይሆን ውሻዬም ያው እንግዲህ በበረዶ ላጫውታት ነው። ተመልከቱ፣ በረዶን አሳዳ እንዴት አድርጋ በጥርሷ እንደምትቀረጥፈው ይሄ ለጨዋታ እህል ነው እና ደስተኛ ሆና ነው የምትጫወተው። ጆጅ ና፣ ጆጅካ ና፣ ገኔ 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 ያው በረዶን ስታሳድደው የመወረወራ ብትና እንደ ድንጋይ እንትና ያለ በምጠረግበት ጊዜ በመኪና እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። ያው ተመልከቱ፣ ዛፎቹ ቅጠላቸው ተራግፏል። አሁንም ጽድ አለ። ጽድ ብዙ ነው እዚህ። የአፕል ዛፎች ብዛት አሉ እና የአፕል ዛፎችም ቅጠላቸው ይራገፋል። እዚህ ሰው የዘራ ብቻ ሳይሆን ወፍ ዘራሽ የአፕል ዛፎችም አሉ እና ቤላሩስ በጣም ወርቃማ ሀገር ነው። ቤላሩስ፣ ሩሲያ የአብዛኛው ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። ካቶሊኮችም አሉ እና በጣም ደግ እና ደግ ህዝብ ነው። ሴቶቹ ደግሞ ውብ ናቸው እና እንግዲህ ውሻዬም የበረዶውን በደንብ ተላምዳለች። እንግዲህ ለአጠቃላይ እውቀት ያህል ነው። አመሰግናለሁ።